2016 aningkan metric angdeng first division kihun au samara tumpan laptop keron. Jengka Police Outpost along Inut Avi Kavya Battalion penajok Ratatum Kachikomdam. KC Difu District atum Metheng Tomben Armu Chejeng Kepadopon. Kardom Nelikar Bibirda Thanbang Samidurmi Bepi Nonarjikta Birtang Tonpen Difu Club along Thereni Paikri Pliarni 2016 aningkan abaha Anandoram Barwa Award kedamtang aningkan Metric Angdeng First Division Angdeng kiun au samaratum maphan laptop keron amai kepadopon Kedamtang 2016 aningkan Karbi Anglong District along Ingdeng Kep Asatlang along First Division kiundun Bang Pharo Troxira Bang Pokebra Sirkep au samaratum maphan Thereni Paikri Pliarni Difu Club along laptop keron pon Bangso amai long Karbi Anglong Deputy Commissioner Adil Khan Pensi Mai Chepahem Phuponlo Aluhi Sarpo Man Pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Man Peng Aluhi Man Pen EM Uping Maslai Lapen Ongdung Kachopha Pon Kethegeding atum la bangso amai long Chetongdun গোটেই পৃথিৱীটো আমি এই কম্পিউটাৰত দি চাব পাৰে আপোনালোকে জানে যে যিটোবিলাকে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাছ কৰা ষ্টুডেণ্টবিলাক এবাৰ ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাছ কৰা নাই বা নেক্সট ষ্টুডেণ্টবিলাক ইনকাৰেজ কৰিবৰ কাৰণে সেই লেপটপ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ প্ৰগ্ৰামটো চৰকাৰে এটা সিদ্ধান্ত লৈছে আজি আমি আনন্দৰাম বৰুৱা ল্যাপটপ বঁটাটো সাকসেসফুলি পাতিছোঁ আমাৰ কাৰ্বি আংলং জিলাখনৰ পৰা 759 ছাত্ৰ ছাত্ৰী এৱাৰ্ডটো পাইছে HSLC এক্সামত West Karbi Anglong District Kheroni Police Station angkang Inut 16 IRBN Avi Kavya Chok Thereni Paikri Ketom Arni Jengka Police Outpost along Ratatum Kachikomdam West Karbi Anglong District Kheroni Police Station angkang Jengka Police Outpost along 16 IRBN along Inut Aot Kelang Noa Battalion Atul Das Kedo Adim Long Pen Bike Cheponsi Jengka Inglong Parpan Ku Arong An Edon Ahem along Pali Dampen Langka Chinglu Bom Au Supia Pan Teglong Si Huli Kapathu Arni Pupathe Pen Abang Bithe Long Ang Kevijia Pan Kabor Iahud Au Supia Bang Kacheru Kehang Pen Ajok Rong Aratatum Karju Dun Long Pen Adim An Kapali Dunjia Pan Dun Rentilo Sita Out Kachapalang Noa Bang Battalion Rong Aratatum Lidun Thek Thek Ako Bike Chapapir Dam Seraksi Kajuilo Bangso Alam Karjulong Pen Ongdung Aratatum Jengka Police Outpost along An Pali Damsi Prabjin Pen Aot Kavya Battalion Aphan Arona Teng Pen Ingsai Serak Nangji Lapen Aduk Pivek Nangji Pura Jengka Police Outpost along Parompluk Pusi Birta Nangle অতুল দাস মানে গৈ পেলাই কোনোবা ছোৱালীজনী গা ধুই আছিলে আচ্ছা ৰং চং আনি অফেণ্ডেড ছোৱালীজনী একচুৱেলি মানে কি গা ধুই থকা বস্তাৰ কাৰণে অলপ বেয়া হ'ল আৰু ছোৱালীজনী এনে বয়সটো কিমান মান তই মেট্ৰিক দিছে নেকি এবাৰ 10 গা ধুই আছো ভণ্টিৰ লগত তাৰপিছত ইহঁতে আহিছে মই ভাবিছো এফালে গুচি যাব নেকি মই গা ধুই আছো দেখিছে গুচি যাব নহয় আহি পেলাই ৰং খানি এজনে গুচি গ'ল আৰু এজনে তো আহি টাচ কৰি গুচি গৈছে তাৰপিছত মই মাইতক চিউৰি কৈছো কেইজন আছিলে দুইজন Thereni Paikri Tom Arni Kangsama Pormalom Karbi Lo Charlie Azong Difu District Committee Atum Pen Non Kachari Pon Karbi Anglong Autonomous Council Sorkar Atum Keklem Kedam Kachok Chea Putak Difu Rong Supia Long Metheng Tom Pen Armu Chejeng Kepadopon Karbi Lo Charlie Azong Difu District Committee Atum Pen Non Kachari Bom Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang BJP Sorkar Atum Keklem Kedam Kachok Chea Chok Karbi Anglong Sampridang Poriwartan Buamen Pen Hemprek Alam Nangpang Samri Pusi Alang Litum Pen Metheng Tom Pen Armu Chejeng Kepadopon Ahud Bachini Pon Lapen Anparta BJP Sorkar Atum Bodo Akhaya Phan ST Hills Kepekjia Putak Ington Nangji
Hindu Muslim Bangladeshi akhaya tumaphan Prabjin pen Karbi Anglong along rimate Assam pen plung serak nangji. Patanjali atumphan longle pilongle. Kachupang lima puthak Qatar libji aphan Prabjin pen CBI inquiry padonangji. Sanskrit a subject school along ke piponji aputhak ingtonangji puhai hui alam thepen armu chejeng pen kachesong padopon. Rong hang lapen ke bikin sonja tum Karbi Anglong Thomas Council long katari ke jok chepen jok pine Karbi Anglong long sampudang long. More than 500 bighas of land have been given to the private company Patanjali, which has been owned by Baba Ramdev. Lanchat Kalisi, Borok Haitum, Jitun again, Latumake, STS Kilongja, right Kave, Stapian Bonapanke, Hempre Kalapanke, Borok Hapanke, STS Dise. Soon after the formation of BJP government in Karbi Anglong Thomas Council, we have seen the doom scenario in the Karbi Anglong district. In the name of development, the BJP government has tried to detriment the rights of the Karbi people and the rights of the indigenous tribal in Karbi Anglong. Thereni Pai Kriketom Arni kang samapor malompen West Karbi Anglong district Baitha Langso police station angkang umrudan Langso along ihum Tata Sumo AS25BC 8340 Kachingkoy. Bangso Tata Sumo Baitha Langso pen Longriana to hem to dambom ahutsi Kachingkoy. Kachingkoy ahu driver inudwet. Kachingkoy ahir ingtang raklo. Bon sitame kevek abang apranan ke jok wanglang. Halapu Punja Barpathara long Holy Kapathudu namat inut amunit crep pit. Amat apir apar chuput hektedet ajok Baitha Langso hospital along ansi sechelang nang. Emmanuel Baptist Church Cheksolangso along Thereni Pai Crate Truck Pen Thongkebra Troxy Angdeng Baptist Convention ke pado ponji aphan kachesik chedang pona birta nangle. Karbi Anglong Baptist Convention angkang Bethel Baptist Association atumpen difu Cheksolangso Emmanuel Baptist Church along Thongkebra Troxy Angdeng Baptist Convention ke wangji Thereni Pai Crate Truck Pen Nipli an ajai make pado ponji aphan chisik chedang pon bomlo. Bangso convention along Bethel Baptist Association aro arim do anta chitong dunji pusi birta ribdun long. Nagaland ben anang le dundoji lepen para CBC ne adum jasmet ben angdom ke hoy dum dang chitongji asi Karbi Anglong ke bon kangkir son Kabedaji pan nilihin, mana baptis hoy hin benda ini, so biara pan ni ni pun sunuri ta paklain lo. Ke 37 KBC ningkan sekamai pi apan lo, lapen KBC pu ke lapu hello Karbi Anglong Baptist Convention, bate Ladakh Karbi Anglong Baptist Convention pu kacera pela association cricket homdo, Amri Karbi Sonapur benda doji. Lapen Jemi Naga Baptist Association pura doji lake NCHIL benda wangji lapen anporta lada Garo tunta Association Flido lapu Tengli Jana Nat lapen Dhonsiri Valley Adivasi tum Association tado latun danang chitong doji lapen anporta Garo tum Vesanat Association ke thomdo lakato ko wepen Karbi Association Hopen Chelang Petpen association ke thom litum la so mai ke pang room wa ke tong ya bangsi litum sik dang bom lo Birtabang kelapon si Kang Tonig lo langig bom thakat news channel dumi thakme kurang thu